Magumpisa ning Department of Public Works and Highways so DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office king pamanyamasa ning Lauk Pau Bridge king dani ning Jose Abad Santos Avenue o Jasa king Barangay Lourdes Lubao king June 22, 2026. Agpang king DPWH asahan ning mabayat akimot ning trapiko at posibleng travel delays bayo at kabang gagawan ning proyekto. Abiswa na lang ning ahensya reng motorista at reng commuters na iplanong marano ning karelang biyahe, gumamit alternatibong ruta nung malyari at magsadyang dagdaga oras king pamagbiyahe bangay wasan ning abala. Sinabi ning DPWH na parting proyekto kareng takbang banga pasantinging kaligtasan at reliability ning transport infrastructure king lugal. Manya diyan namang panupaya ing ahensya king pansamantalang abalang idulot ning pamanyamasan at anyawaran ning kooperasyon ning publiko kabang babalaw siya yung proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, susuyo.